Svestan sam da zalaganjem za evroatlantske integracije činim veliko nacionalno svetogrđe. Ali, uprkos tome, ja ovu nagradu koju ste mi dodelili primam sa zahvalnošću i tvrdom verom da Srbiju iz 9. kruga pakla mogu izvući samo njeni jeretici i pobunjenici protiv dominirajuće religije plemenske svesti, prema kojoj su zločini samo zločini koji su počinjeni nad Srbima, dok zločini Srba nad drugim ili ne postoje ili su junački podvizi.